Bismillahirrahmanirrahim. Hurmatlı cemaat, Allah kalabalığınızdan bilginizleri kabul kılsın. Bir sözün degerde özünü muhtaç sezip informasiya toploo için emes, malumat çoğultuu için emes, belki uşul уккан сөздөрүбүзгө якын, ушуга ишеним пайда кылалы деп уксак, баарыбызга пайдалуу. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an'da aytat: "Ve iza quri'al Kur'anu fastami'u lahu ve ansitu." Kaçan Kur'an okulsa, je Kur'an'ın sözü bolsa, sizler kunt koyup kulak düşüp ukkula. Ve ansitu. Arаңарда билимиңер менен сүйлөшпөгүлөр. Эгер телефондор болсо бир азга өчүрүп коелу. Анан бул жерде атайын 4 айга чыккан, 40 күнгө чыккан ушул мээнеттин алдыңкы ушул бир туугандарды чогултуп турабыз. Бул жерде жөн эле сөз болуп кетип калбастан баарыбыз ушул жерден бир иш алып, бир таказа алып, бир тапшырма алып турсак, баарыбызга иншалла пайда болот. Аллах Таала баарыбызга өзү каалагандай сүйлөөнү жана угууну насип кылсын. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله العظيم وقال عليه الصلاة والسلام يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Hurmatlı Müslüman bir tuğanlar, bu dünyada yaşayan her bir insan bu dünyada жақсы жашоону каалайт. Her bir adamın tilegi жақсы жашасам дейт. Кыйналбай жашасам дейт. Оорубасам, денсаулыкта болсам дейт. Тынччылык болсо, аманчылык болсо, молчулук болсо. Эч бир инсан бул дүйнөдө жаман нерсени көргүсү келбейт. Her bir adam бактылуу болгусу келет. Эч бир инсан бул дүйнөдө ооруну жакшы көрбөйт. Жана her bir adam özünün bakıtı üçün, жақсы жашоосу üçün күрөшүп жатат, мээнет кылып жатат, эмгектенип жатат, иштеп жатат. Аллах Таала дагы инсандын ичине иштей турган, мээнет кыла турган, эмгектене турган, кыймылдай турган сыпатты койгон инсандын ичине. Ошого эч бир инсан жөн эле отурган жок. İştebestен, жөн эле үйүндө кыймылдабастан отурган адам жок. Her bir adam жан талашып иштеп жатат, мээнет кылып жатат, эмгектенип жатат, аракет кылып жатат. Бирок мээнеттин эки түрү бар. Биринчи түрү азыркы күндөгү болуп жаткан мээнет. Ал эми мээнеттин экинчи түрү пайгамбарлар алып келген мээнет. 124 bin пайгамбарлар алып келген мээнет. Азыркы бул дүйнөдөгө болуп жаткан мээнет ал кандай мээнет? Баарыбыз айтып атабыз, иштеш керек деп, иштеш керек. Болуптур, иштебей кыласың десе, иштеп акча табам дейт. Иштеш керек, акча табыш керек. Акча таап эмне кылабыз? Акча таап дейт, дүйнө сатып алабыз. Үй сатып алабыз, машина сатып алабыз. Бирок daha bir жерге дүкөн ачабыз. Жана башка ар кимдин өзүнүн программасы бар. Кыскасы иштеш керек. Иштеп акча табышыбыз керек. Акча менен дүйнөнү, мал-мүлктү, буюмду, дүйнө сатып алып, ошону менен бактылуу болобуз дейбиз. Ошону менен жакшы жашайбыз.
Ошону менен биздин жашоо оң болот деген максатта азыр күндө жер бетиндеги бардык инсан иштеп жатат. Башка чет мамлекетти жөн эле коюңуз, өзүнө эле Кыргызстанды алып көрөм. Мындан 20 жыл мурда машина көп беле же азыр көп? Ар бир адам айтат, азыр машина көп. Туурабы? Мындан 20 жыл мурда үйлөр чоң беле же азыр чоң? Азыр 2 этаж үйлөр салынды. 3 этаж, подвалы менен, мансарты менен. Крышалар башкача, туурабы? Кыскасы күндөн күнгө бардык инсандар дүйнөнү пикир кыла берип, жер бети күндөн күнгө өсүп кетип жатат, жер бети дүйнөгө толуп кетип жатат. Мындан 20 жыл мурда карасак, мисалы, дары көп беле, азыр көппү десек, ар бир врач жооп берет, азыр дарынын түрү көп дейт. Больницалар азыр көп. Врачтардын саны азыр көп. Дары чыгарган фирмалар азыр көп. Эми акылга сала турган болсок, дары көбөйдү, врачтар көбөйдү, дары чыгарган фирмалар көбөйдү, больницалар көбөйдү, аптекалар көбөйдү. Эми оору кандай болуш керек? Азайып кетти, жок болуш керек. Бирок ар бир врачтан сурасак айтат, жок, азыр оору азыр көп дейт. Кээ бир оорунун атыны да билбейбиз, туурабы? Кээ бир дарылай турган дарысы жок оорулар бар. Эми дүйнө менен өсүп атабыз. Бирок мындан 20 жыл мурда адамдардын жүрөгү тынч беле же азыр тынчпы? Аксакалдардан сурасаңыз, аксакалдар айтат, азыр мындан 20 жыл мурда жашоо тынч эле дейт. Азыр ар бир адам кыжалат. Баягы кедей байга жесем дейт, бай айга жесем дейт деген заманада. Бай менен кедейдин бир эле өкмөттүн маселеси бир эле да. Кедей бай болсун дейт, бай кудай болсун дейт. Бай кудай боло албай жүрөт, кедей бай боло албай жүрөт. Дүнүйө, акча, бийлик, байлык, ушу менен жашоо курулат. Бир давачы баян кылып айтып атат, азыр деп биз цивилизация деп канализацияга түшүп кеттик дейт. Кеде давачыдан ушундай сөздү угасың бир китепте жок да. Бирок мында ойлосоң, дана туура так чыгат. Азыр биз цивилизация деп канализацияга түшүп кеттик. Азыр ар эркек да иштеп атат, аял да иштеп атат. Туурабы? Баары иштеп атат. Жетпей атат баарыбызга. Ошол себептен шейхтер айтат го, бул иштин кайсыл жерде ушул ишти кыла турган адамдар болуп туруп, мисалы 4 айлыктар бар, 40 күндүктөр бар, кайсы мечитте, кайсы региондо, кайсы мамлекетте иш кыла турган адамдар бар да. Иш кыла турган адамдар бар болуп туруп иштин болбой жаткандыгы анын себеби касраты дүнүйө. Дүнүйөнү көбөйүп кетебиз. Дүнүйө көбөйүп кеткенден кийин ар бир адамдын мээсин, ар бир адамдын пикирин дүнүйө ээлеп алат экен. Ал дүнүйө сизге көп берилеби, аз берилеби, ал тагдырдын маселеси. Ал сиздин ал меникиңизге жараша болбойт ал. Бирок мээ ошону менен аракет кылып калат. Башка нерсени ойлогонго жок да жайчы. Ар бир адам эле чөйрөнү карап алып, ал мындай кылып тур, мен мындай кылам, тиги мындай кылып тур. Ар бир өзү бир план түзүп алган, ар өзү бир мындай кылам, тигиндей кылам деп эле мээ дүнүйө менен алек болуп калган. Бул дүнүйөнүн маселеси, урматтуу биртогон. Бул чечилген маселе. Азыр күндө биз менен сизди, биздин эки максатыбыз бар. Биздин бул дүнүйөгө келген эки максатыбыз бар. Биринчиси ибадат. Ибадат, экинчиси дават. Ибадат себеби биз Алла Таалага кулбуз. Алла Таалага кулбуз. Ибадаттын мааниси Алла Таалага кулчулук кылуу, Алланы ыраазы кылуу, Алланын өкүмүн аткаруу. Ал эми дават пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам акыркы пайгамбар болгон себептен Алла Таала пайгамбарчылык мээнетти биздин мойнубузга жүктөдү. Даваттын мааниси адамдарды
ibadetin manisi Allah'a kulçuluk kıl. Allah'ın hükmünü atkardı. Alemi davatın manisi adamdardı kulçuluğa alıp keliyinin meynetin kılıp. Adamdardı Allah'ın hükmünü alıp keliyinin meynetin kılıp. Alıp geliyor emez. Biz menesi alıp gel almayız. Alıp gelüçü Allah. Cüreke hidayette salıçı Allah. Biz menesiz oşol alıp keliyinin eredetin kılavuz, meynetin kılavuz, oşol kurmancılık veririz. Oşol bizim oyun özelliği. Uşul iki nerseden biz menesiz tosqon bu dünya. Rızkı meselesi. Kursak meselesi. Biz menesiz bu dünyanı eğer pura düşünmesek çünkü biz hiç kaçar. İbadet da kılamayız, davet da kılamayız. Allah subhanahu ve teala inşallah cahşlar kun koyu uqsanız payda olur. Ömür boyu payda olur. Ölgün boyu payda olur. Allah subhanahu ve teala asman menin cerdi jaratkandan 50 bin yılında bir kalem degen mahluktu jaratkan. Al mahluk Allah Teala hüküm bergen. Sen insandın bu dünyadaki rızkısını, dünyasın, mal mülkün barın жазып koy деген. Al kalem жазған. Barımızın takdirimizde bizim dünyamız, жетirgan nersemiz, mal mülkümüz, rızkımız bar bunu takdirga жазылған. Oşo dünyаны Allah Taala takdirga жазылганда kılıp berет. Eğer sizin takdirіңizga dünya köp жазылган bolsa köp alasız, az жазылган bolsa az alasız. Takdirga жазылганdan көбөйт sizin mehnetinizin sebebi. Je sizin akılınızın sebebi. Je bolmasa sizin mehnet kılbay koygan sebepten, je akılınız az bolgan sebepten takdirga жазган rızkı azayıp ketти. Oşo sebepten aytko dünya takdirga jaraşır. Allah subhanahu wa taala hadis-i kudusda aytып жатат: "Wa qasamtu laka rizqaka fala tat'ab." Ey insan, men senin rızkını takdirine жазып koyğum. Sen rızkının arkasından özüngü çarçatpagın. Ölüm kanday küttürmey gelir. Rızkı dağı oşondoy küttürmey gelir. Belki bu rızkı ölümden dağı tez gelir. Rızkı aldıda jüröt, ölüm ardında jüröt. Kaçan insanın jegen tamağı, içken susu, jutkan havası tügөнгөндө ölüm oşol zaman anı bu dünyadan alıp ketedi ahiret. Takdirga жазылган. Dünyаны Allah Taala takdirga жазылгандай kılıp beret. Endi keyir insanlar biz aytабыз, dünya menetke жараша депчи. Endi keyir adam köp menet kılıp atsa, köp rızkı berilip atsa, bu adamın mehneti rızkıga tura gelip kaldı. Takdirga tuş gelip kaldı da. Takdir menen bunun mehneti dal gelip kaldı da. Bunun közüne köp düşüp atkanday görünüyor. Eğer de rızkı insanın mehneti menen kelse, anda kim men ziyan tartayım dep mehnet kılat? Her bir sodegen bayqatayım dep dükkan açaptır, to'g'rimi? Her bir sodegen men 2'ni 4 kılayım, 4'ü 8 kılayım, 8'ni 16 kılayım dep turib dükkan açıp atat, bir yerge biznes açıp atat, hareket kılıp atat. Biroq oşol nechni birөө kılıp atat, al bay dep atat, oşol nechni birөө kılıp atat, al bankrot bolуп atat. Biz koyunca hurmatlı bir tuğan, dünyаны mehnetke baylap koyganбыз. Dünya mehnet menen kelет. Көп иштеш керек. İştesin, işteysin. Тура, işteysin. Şeriat beri işlegendi farz kılgan biz. Analısı tanıştırırız da, to'g'rimi? فَإِذَا قُضِيَتُ الصَّلَاةُ Allah özü ve ahallallahu bey ve harrama riba. Allah bizge sona adal kıldı. Bizge soda kılgıla dep hüküm bergen Allah özü. فَإِذَا قُضِيَتُ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ.
Kaçan cuma namazı okul bütkönden keyin жер бетине таркагыла, рызык издегиле деп Алла өзү өкүм берип атат биз менен сизге. Biz aytалы иштегенге жараша рызык табабыз деп ойлойбуз. Эгер андай боло турган болсо, кара жумуш кылган адамдар алар эртеден кечке чейин жумуш кылат, кыйналат. Денесинен тер чыгат, бирок алардын тапканы 1000 сом. Эртеге кечке менен кыл канча сом тапты? 1000 сом акча тапты. Бул жакта бир соодагер отурат. Бир жерден товарды оптон баада, дүн баада алып койду. Анан 15 жылдан кийин бир клиент келип калды. Казакстандан ага сатып койду. Üstüne koşup durup. 15 minutta tovar aldı, 15 minutta tovardı başkага sattı. Al 10.000 so'm akça taktı jarım saat. Sotga o'ynab o'tirib Unda o'tirib öyle, satıp koyup, alıp koyup sattı. Biz aytatgan da jo bul akıllı deydi. Bu akıllı so'da görüp. Eğer de akıllılar köp tapsa, tecrübeliler köp tapsa, siz dünyada karasanız, akıllı adamlar orada, kebir akıllı adamlar. Bunda mektepte okanda жақсы 5 minut bitken okuçular burada. Sonra kızıl diplom bitken institut, üniversitet hiç. Andalar var mı hiç gerek? Mektepte okuyan, karani жақсы bilmegen, egzamen uçunda senen gelip suragan, senaga egzamen tapşırığına jardam bergen. Tural, esepti жақсы bilmeydi. Al adamlar ağır sentitpegen leksit oşolur dedi. Sen yaşamagan kvartir olsa, sen de uyum yok al, şahırda 4 kvartir al. Buna kanday deysin. Kızıl diplom bilen üniversitede bitkenler, orası sefer taksi veriyor. Keşinde gece propkada kalıp gitse taksideyle okutab jat oladı. Bu günlük yaşadık olatkan nesi? Biz bana çıkılan mektup okuyup geldik. Nazım Özdemirler damıp okuyup gelgendi. Al jakta milyon kalıp bolgon себептен, al jakta ilimsizler bunday. Bilimsizler көп да баягы, сабаты жоктурчу. Жаза албаган, кебинер өзү колун койгон деп жакшы билет. Ошого алардан кебинен сорасаң канча жашта десең, ойлонуп туруп 20-нын тегерегинде болсо керек жооп берет. Бизде андай жок да. Ошон үчүн даватта бир машварада таказа жүрөт. Эгерде кайсы бир жамаатта китеп окуй албаган бирөө болсо, ага да талимди бере берет. Al ta'limin maksatını aytsın, edebini aytsın. Andan ki ta'lim bu kitapta okuğuna gelgende başka okuydu, adamga berip koysun deyip. Her bir cemaatta okuğan adam kezdeşet aldı. Ушундай адамдарды көрөсүң, кол койгонду жакшы билбейт. Ал эмне кылган? Жаза албайт, окуй албайт. Бирок анын бир завод, бир фабрика ачкан. Окуу жайды жақсы оқып бүткөн 3 бухгалтерді алып келіп тұрып, заводына қойып қойған. Фабрикасына қойып қойған. Инженерлерді қойып қойған. Айына аларға $1000 төлесе, күніне өзі $1000 табады. Ешқандай білім жоқ. Ақыл ешқандай. Кейбір ушундай адамдар бар. Отырсаң, сүйлөшүп отырсаң, жиында сөз бөлбейді. Сүйлөй берет. Sayasatsan sayasatta aytat, din desen dinde aytat. Kırgızistan'da şu önüp duruyor öyle baytı yürüt de söz menen. O becere dağıyla maşinesi çok cüy yürütü. Dağıyla büyüyecek kvarter alacak. Bir damla ikinci Allah'a aytat. Karab dur, Men seni көрүп туруп, Аллахтын Раззак деген сыпатына ишендим депчи. Себеп бирөөсү ал тыным жок экен. İşte деген ал жазат, китепта чыгат, машинанын моторунда чечет экен, тоокта багат экен, казга багат экен, картошка деген экен, пияз деген, күнү да тынбайт экен да. А экинчи дамла Kele öyle, ustad, жақсылап, күшкечен, uygun olup, sağlıklı verip koyuyor. O kaçan medreseye gelse tiki damla okuta otkanı görüp. Ana dedikler, men seni görüp Allah'ın Razzak деген sıfatına işendim. Eğer Allah menetke yarasha bergende,
Sen aşka kalışın gerek ele. Men jip maşine ben tebişim gerek ele diyeceğim. Bu hurmatlı bir tuğan Allah Taala menetke de baylagan emes, rızkını akılga da baylagan emes, Kur'an menen hadis karap görürüz. Kur'an jana hadistin bir yerinde de menetine yaraşa rızkı tabasın, akılına yaraşa rızkı tabasın degen yeri yok. Ha, Allah Taala ahiretke menetni şart kılgan. Laha ma kasaba ve aleyha ma iktasaba ve sa'a laha sa'yaha وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَ لَنَهْدِيَنَمْ سُبُلَنَا. Ahiretke Allah Subhanahu wa Taala meynetli şart kılgan. Oksa kıldığım değil. Ayak otur olmasın. Öte kısılıp kalasın. Gelmesin. Allah Subhanahu wa Taala ahiretke meynetli şart kılgan Kur'an'da. Ayette. Bro, Dünyada Allah Subhanahu wa Taala meynetli şart kılgan emas. Ötörüm. Kur'an jana hadiste bari. Allah Taala aytat: "İnnallaha yabsutu rizqa limen yeşa'u min ibadihi ve yaqdiru." Allah Taala özünün pendelerinden kimge kalasa rızkısını mol kılıp beret, kimge kalasa rızkını tar kılıp beret. Kur'an'da var mı? Kur'an'da وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا. Her bir cerdeli başı жүрген canavardın, mahluktun rızkısı Allah'ın boynunda. Cana başka rızk hayatları da وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. İnsanlar sizler rızkını asmanlar. Cerdeyiniz. Cerdeyinize bir rızkı rızkı. Allah Teala da asmanda sizleriniz. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ. Asmandan gelen sizlerge rızkı. Takdırga gelecek. Bir kişi gelip, bir şeyhe gelip dua kılıp koyunuz. Men falançı memleket ketip jatam. Ne ketip atasın dese, işine işleş gerek. İşine ovqat kılgany ketip atam. Degende şeyh aytkan eken, ha jakşı. Oşol memleketke barsaң, oşol memlekettin Kudayına menden salam ayta bar deydi. Bu Allah'ın oylon kaldı dedim, kanday. Bir adam Rossiya ketip söz görmün. Oşol Rossiyaga barsaң, Rossiyanın Kudayına aytip koy. Menden Rossiyanın Kudayına salam aytip koy degen deyildi. Degende şeyh aytır abi. Sebep degende al jaktın Kuday sana көп rızkı öğret deptir da. Bu jaktın Kuday sana az rızkı öğret. Şeyh hani sodadan toskan yok. Sen terbiyalar. Sen ayakta varganda men tamam değil. Sen uşul özün yaşanan yerde senin kursağını toygozgon Allah. Sana rızkı verişi Allah. Al jaktadagı oşol eyle Allah rızkı öğret. Başka Allah rızkı vermez sana. Tura, rızkı taqdırda жазылған eкен деп, bizim taqdırımızga misali her birimizin enen kursağında 4 ay bolgondan keyin bul beyişlik, bul tozoktuk dep de жазылат, туурабы? Taqdırda жазылгандай болот деп эле биз амал кылбай коебузбу? Жок, жакшы амалды кылабыз, күнөөдөн сактанганга аракет кылабыз. Бизге өкүм да ошол берилген шариатта вакимус сала, намаз отургузгула, вакит закат, зекет бергиле. Туурабы? Жана ажылык кылгана, жана башка өкүмдөр. Kudum uşu sınarında ele, biz menen sizge adal rızkı izdöy, adal rızkı tavur, adal rızkıga menet kulu, bul Allah'ın hükümü bu. Rızkı tapmayız, Allah veret rızkını. Ay namaz okugula, oroz okarmagıla, acılıkka bargıla degende ele, adal rızkı tapma degen Allah'ın hükümü var. Oşol hükümde atkar üçün dükön açabız. Oşol hükümde atkar jer işletebиz. Oşol ökümde atkan üçün jana kimnin kolundan kanday kesip berse oşonu atkanabız. Rızkını dükön berбейт. Biz al жерде Allah'ın hükümü var. Çınçıldık degen Allah'ın hükümü var. Adiletlülük degen Allah'ın hükümü var. Mına oşol ökümde atkariş üçün gana biz menen siz urmatlı bir tuğan adal rızkının sebeplerini koldanabız. Hadiste Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam aytkan: "Lew tawakkaltum alallah hakka tawakkulihi." Eğer sizler çınlayla Allah'ın zatına tobekel kılsınlar. La razaqakum kama yarzuqut tayr. Tağdu himasan ve taruhu bitana. Allah sizlerge kuşlardan kursağını toygozgondoy, sizlerden da kursağınарды toygozur. Kuş erteminen açık karın uçup çıgat uyasından, keçke mal kursağı toygon amalda kaytıp gelet uyasından.
Эмне үчүн кушка окшотту? Себеби кушта эки сыпат болот экен да. Биринчиси, куш уясына жете бербейт экен да, Алла берет. Рызкы үчүн сапар кылат. Рызкы үчүн уясына учуп чыгат. Экинчиси, куш мен таамды өзүнө таянбайт экен да, Аллах берет деген ишеним менен чыгат экен да. Ошон үчүн кушка окшотту. Инсан сенде да ошо эки сыпат болуш керек. Сен рызкы үчүн дүнүйөнү сен ыктыяр кыл. Адал ыкыта үчүн сапар кыл. Бирок өзүңө таянма, мен табамын деп. Мен табамын деби. Аллах берет. Башына мен айтып өттүм, болбосо ар бир адам дүкөн ачканда байын деп дүкөн ачат да. Ким айтты? Мен зыянга учурган деп ким дүкөн ачат? Бирөө байып кетип атат, бирөө зыянга учурап калып атат. Бирөөгө Алла берип атат, бирөөнү Алла алып коюп атат. Бул тагдырга жараша. Рызкы берүүчү Алла биринчи жүрөккө мына ушул якын алып келбесекчи, ибадат менен даваттан тоса берет биз менен сиздичи. Мен дейбиз да, мен дейбиз. Туурабы? Мен кетип калсам кандай болот дейбиз. Азыр мен дүкөн жапсам клиент кандай болот дейбиз. Урматтуу мусулман бир туугандар, биз менен сиз алам арвакта Алла Таала денени жаратканда мурда, рухтарыбызды жаратканда, Аллах Таала баардык рухтарды чогултуп туруп, аласту бираббикум, мен силер Раббиңер эмесминби деп Алла сурады. Ал вакытта биз эчтеке көзгө көрүнбөйт эле да, дүкөн да жок эле, жер да жок эле, эч бир себептер жок эле. Мен силерге рызкы берүүчүмүнбү дегенде, баарыбыз бир ооздан бала ва анта роббуна. Ооба, сен биздин Роббибизсиң, сен биздин курсагыбызды чогулуп, сен бизге рызкы бересиң деп айтканбыз. Эртең өлгөндөн кийин бардыгыбыз Роббана, абсырна, ва сами'на. Мусулманбы, кафырбы? Я Алла, сен бизге рызкы бересиң, я Алла, сен биздин кажетибизди бүтүрөсүң, сен бизди тарбиялайсың деп ахиретте айтабыз. Эми өлүмдөн мурда Роббана дедик. Эми өлгөндөн кийин Роббана деп атабызбы? Эми ортодо жашоо барбы? Ушул жерде да Роббана, я Алла, сен биздин курсагыбызды тойгозосуң. Я Алла, sen bizni terbiyalayısın, sen bizim kayırını bitiriyorsun deyip, yaşağını uşun işelim benim. Uşuna etet sırat-ı müstakim. Uşuna etet imandır, uşuna etet dindir. Bunu ikinci misal verip düşünümüz. Elenin kursağında olganda 4 aydan keyin jen salındı turabı. Al jakta yaşadık da. Kantip yaşadık, aytыңыз. Al jakta misal Allah Taala birisizlik işte muştum da akıp durup et kılıp jaratkan. Ana işte deneni toltanı kündөнгө çoğoyup attınız da turabı. Al jakta kayсы дүкөн бар эле? Siz жеп içe turgan. Je kayсы жериңиz бар эле, же kayсы себеп бар эле ал жакта? Энени курсана күнү жеп аттыңыз, ичип аттыңыз, çoğoyup аттыңыз. Эми экинчиси, эртең ахиретке барганда бейишке киргенде, бейишке жейбизби? Ичебизби? Жашайбызбы? Шуну эле жашоо болот турабы? Ал жакта кайсы дүкөн болот бизди багат? Ал жакта болобу жумушубуз? Турабы? Эми дүнүйөгө келели. Энени курсагында Алла биз бар. Эч бир себепсиз эле. Турабы? Эми ахиретте бейишке барганда Алла багат экен бизди. Эч бир себепсиз эле. Эми ортодогу жашоодо. Бизго мен 1,5 метр инсан. Курсагым бир карыш. Ушундай чоң махлуктар бар, токойлорго барабыз. Пил деген, төө деген, дагы башка деген. Алар insandan дагы көп жеп ичет. Же болбосо сиз судун түбүнө барсаңыз, киттер бар. Чоң киттер бар. Тонна киттер бар. 1000 адам bir күндө жеген тамакты алар бир маал жейт. Мисалы да. Аларды кайсы дүкөн багат? Алар кайсы себеп менен курсагын тойгозот? Эми Алла эненин курсагында себепсиз бизге рызкы берди. Алла бейиште бизге себепсиз рызкы берет. Дүнүйөдө бизден чоң махлуктарга Алла Таала себепсиз рызкы берип атат. Эми Алла бизге келгенде биздин курсакты тойгош үчүн Алла Таала биздин дүкөнгө муктаж болуп калды. Биздин жерге муктаж болуп калды. Же биздин бир дүнүйөлүк ишибизге муктаж болуп калды. Урматтуу тууган, Алла эненин курсагында тойгозгондой, акы бейиште биз менен сизди баккандай, дүнүйөдө да Алла Таала тагдырга жараша биз менен сизге рызкы берет.
Mevlana Umar Palamur rahmetullahi aleyh degan cho'ng sheyx o'tgan, ayavay cho'ng ilimli, lisani da'va degan ataqilgan, da'vatning tili degan. Alti söylaganda bütterse to'xtaydi. O'sha kishi bayonda bir voqea yozadi. Madinadan bir kishi chiqdi dedi. Madinadan bir arab uyni chiqdi. Yo'lda kirasida bir yer auksion bo'lyapti. 16 ga kim oladi? Men 17 ga olaman. Biroq men 18 ga olaman. Men 19 ga olaman. Ana kelib 20 ga kelganda to'xtab qoladi ekan. 20 ga olaman. 21 ga kim oladi? Bu adamning 21.000 riyal akçası var. Al жақта riyal deb ataladi ақша. Bu o'ylab tur, bu savdoga kirmaydi. Bu adam hech bir savdoni qilgan emas ekan, ko'p tajribasi da yo'q ekan. Endi 21.000 riyal ақшам bo'lsa, shu yerda olib qo'ysam, foydasi tegib qolar deb turdi. Men olaman deb qo'yib turdi. Bo'ldi, hech kim ondan qarshi chiqmadi. 21.000 ga savdo bo'lib, 21 ga savdo bo'lib, o'shada suylashib qo'yasiz xonadon. Жазылған 2-3 күндөн кийин акчаңды алып келип бересиң, анан жерди өзүң атыңа өткөзүп аласың деп кыскасы ошол кездеги өздөрүнүн эрежесине жараша сүйлөшүүлөр болуп, анан кетет үйүнө. Кесе дагы иш келип калат. Бая жер эмне болду? Жер сатылып кетти. Канчага? 21 ге. Мен 25 ге алат элем. Сен 25 ге алсаң, о кетти жер. Ошо онун бар, ошону менен сүйлөштүк. Бул үйүндө болсо үйүнө келет экен. Жер сатасың. Канчага? 25 ге алам дейт. Туган. Бир ойлонуп турган, жөндөн мен иштеге кылбасам. 21 мен 4000 риял жөндөн иштеп күндө пайда түшсө жакшы эмес мага деп турду. Макул деп турду. Сен да кыл деп. Сен баягы 21 деп. Баягы апар жеңесине берди. 21. Анан 4 мың алып келип бересиң. Анан жерди өзүң атып өткөзүп аласың дейт экен. Макул деп анан ошол жерден анан кетет. Барып алар менен сүйлөшүп, ага бергенден кийин буга 4 миллион риял көтөрүп келет экен баягы. 4 миллион риял. Анан бул таңкалып көрсө, ал жерде миллионго соода кетип аткан экен. Бул ойлоп тур 1000ге деп. 21 десе бул ойлогон 21 риял бар. Бул ойлогон 1000 деп. Сатып аткан адам ойна миллион экен. Мен алам деп койсо, көрсө ал жерде миллионго соода болот экен. Жок жерден 3-4 күндө 4 миллион риял булат. Аллах. Шейх айтат, буда деп тажрыйба да жок. Буда бир план да, менет да болгон деп. Аллах субхана ва таала кээ бир инсандарга беремин десе жок жерден алып ушундай берип. Мына биз кече Читага барганыбызда бизде акыркы күнү иштетип ошондо кудамалы. Акыркы ушундай бир мечитчелик, жалган айтсак, эки этаж бир дүкөн бар экен да. Гипермаркет бар экен. Ошол жерге эки адамдар өз киргизип койсо болот. Мына силер 5ке киргиңер. Ушул жерден каалаган товарды алгыла, силерге хадия дейт. Анан ууру болсоңа мын сабам менен болот дейт го. Анан дамылда сүйлөшүп дамылда. Бир-эки нерсени алайык, анан бар нерсени бешиңиз көтөрүп экинчиден булар анан дамылдан качып жүрбөсүн. Деп анан кыскасы айтайын дегеним, ал жерде ошол адам токтогулдук бала болот экен өзү. 4 ай дааватчы экен. Ошол жери иштетет экен да. Бир 30-40 бул бир дүкөн. Ушундай дагы бир өзүнүн маркети бар экен. Мунун бир 30-40 бүтүн Москвадан Орус'та келет экен мунун колуна иштеп, реализатор болуп. Ошо бала менен сүйлөшүп айтат, дамылла дейт. Мен нөлгө отуруп калган инсан болчумун дейт. Кыргызстанда жүрөп карызга батып ушунда кыйналып, эчтегем калбай калган болчу дейт да. Ушул жакка келип, менетти ушул жактан баштадым дейт. Алла таала берекесин ушул жерден көтөрдүм дейт. Алла азыр күндө дейт, алхамдулилла, мына ушул иштетип атам, колуна ушунчадан чыгат. Allah subhanahu wa ta'ala berim dese zamatta. Eğer taqdirimiz olsa Allah verir. Oşun üçün hurmatlı turganlarım. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam elbette rızkıga bereke berile turgan amallar aytip ketken. Uyga kirgende salam aytip kiriş, tamaktan murda koldu juuş, tamaktan keyin koldu juuş. Bir sahaba kelip surady, ya Rasulullah, urida yuvassala ya rizqi. O Allah'ın ismi rızkının mol bolgonunu kalaymın. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam aytdı, dum alat taharati yuvassalaika rizquk. Daim darat menen senin rızkın bol bolat. Үйдөн чыгып кетип аткан аят алкышты окуп коюңуз. Үйдөн чыгып кетип аткан аят алкышты окупай турган болсоңуз, Аллах субханаху ва таала үйүңүздү
үй бүлө бала чагаңызды, сиздин байлыгыңызды, ишиңизди баарын Алла Таала сактап берет жана Аллах субхана ва таала сиздин рызкыңызга Алла Таала береке берет. Жана ошондой эле хадисте келет, ким өмүрүң узун болсун десе, рызкың мол болсун десе, анда ал өзүнүн жакын туугандары менен катташсын дейт. Жакын туугандар менен катташыш бул да рызкыңыздын мол болууна себеп. Кыскасы пайгамбарыбыз алейхиссалату биз менен сизге ар кандай амалдарды айткан. Карызга батып калдым, эмне кыласың? Бир сахаба отурат мечитте, карызга батып калдым. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты, мен сага бир дуа үйрөтөйүн. Ошол дуаны окусаң, эртең менен кечинде бир жолу мойнуңда тоодой карыз болсо да Алла Таала кутултат деди. Маслум дуада ал дуа жазылган. Ким эгерде карызга батып калган болсо намаздан кийин 7 жолу Аллахумма кфини би халалика ан харамик ва агнини би фадлика амман сивак. Ушуну окуй турган болсо Алла Тааланын карызын төлөтөт. Эгерде ал деңиздин көөгүнө барабар болсо да. Жана ошондой эле кимде ким карызга батып калган болсо, вал адият сүрөсүн дайыма окуп жүрө турган болсо, эсепсиз мойнунда карызы болсо Алла Таала аны төлөтөт дейт. Эми толтура амалдар бар. Рызкыны мол кыла турган. Ошого Алла Тааланын вадасы. Ошон үчүн урматтуу бир тууганым, дүйнөнүн маселеси чечилген. Дүйнө тагдырга жараша. Бирок ушул эле кезде урматтуу тууганым, акырет бош турат. Акырет мээнетке жараша. Мээнет кылсаңыз курулат, мээнет кылбасаңыз курулбай турматтуу бир тууган. Аллах Таала Куранда акыретке мээнетти шарт кылган. Азыркы күндө болуп аткан бул даават мээнет. Менин акыретим курулсун, бүткүл инсандардын акырети курулсун. Ошон үчүн болуп аткан мээнет урматтуу бир тууган. Бул мээнетке 3 күнгө чыккан сайын, 40 күнгө чыккан сайын, 4 айга чыккан сайын акыретке пикирибиз көбөйүш керек. Акыретти куруунун пикирин биз урматтуу бир тууганым, акыретти куруп пикирибиз менен сизде көбөйүш керек. Биринчи мээнет, дүйнөгө келип адам иштешибиз керек, акча табышыбыз керек. Акча таанмай кылабыз, дүйнө сатып алабыз. Дүйнө менен биз дүйнөнү сатып алып менен бактылуу болобуз деген болсо, ал эми пайгамбарлар келип инсандардын иманына мээнет кылат. Иманга мээнет кылат. Иманга мээнет иманыбызды бекемдейт. Иман деген болсо ибадатта жан пайда болот. Ибадатта жан пайда болсо, ияка набуду ва ияка настаин. Эми сиздин дуаңызда күч пайда болот. Ад-дуа мухул ибада. Дуа ибадаттын маңызы. Эми дуаңызда күч пайда болду. Сиз өзүңүздүн дуаңыз менен dünya ahirеттин маселесин Аллахка чечтирип аласыз. Хадисте келет, кээ бир адамдар бар, алар кол көтөрүп дуа кылганда, алардын дуасы Алла Таала алардын колдорун куру кайтаргандан уялат. Экинчи хадисте келет, кээ бир адамдар бар, лау aqsama alalloh la abarrahu. Эгер алар дүйнөдө ал бир нерсеге касам иче турган болсо, Алла Таала алардын касамын ишке ашырат. Ушундай адамдар бар. Пайгамбар мына ушуга мээнет кылган. Hazreti Ali radıyallahu ta'ala namaz, asır namazı geçip gitti. Kum batıp gitti ona. Hazreti Ali radıyallahu ta'ala anhu Allah nasıl iladı, dua kıldı ya Allah. Benim namazıma kuru bolup kalav. Az soğuk denip kalav. Allah Teala batıp ketip jatkan kündü artta kaytardı Allah Teala. Kayra durakka çıktı, namazını okumalı kayra kum batıp gitti. Hazreti Sauda radıyallahu ta'ala enemiz Peygamber'e 2. ayalı olur. Hazreti Hadice enebizden keyin Sauda enebizge Peygamber uylangan. Hadice enebizin bardıq ayarlarını Sauda enebiz qaragan. Bir gün Peygamber oylagan, bu jaşı ulgayıp kalgan, oruqchan, buga talagın berip koysun, özünçe yaşap köse jakşı bolot dep, talak bergenge dayar boldu. Bunu Sauda enebiz bilip kaldı. Allah nasıl iladı, dua kıldı ya Allah. Men oruqchan bolgon sebepten, yaşım ulu bolgon sebepten Peygamber dikesinden ajırap kalamın. Allah'dan suradı. Anqıça Allah'ın tarafından Cibril firişte geldi. Peygamber'e aytadi, "İnna Allaha ya'muru ya Muhammed ya Resulullah, Allah sana hüküm verip jatat, sen Saudanı özüңdүн никеңден ажыратпайсың. Sen Saudanı özüңдүн никеңде кармайсың." Peygamber çeşim çıkardı, bирок Allah Taala Peygamber'in çeşimde kabul kılgan. Allah Taala Sauda'yı özü Hazreti Sa'd, Hazreti Umar radıyallahu ta'ala anhu ökömeçte oturdu. Hazreti Sa'd'ın kişiye kızı var. Çurqa oynap жүрөт. Bir vaqtda qızning baya qatı çurqa setken kişi baya bu koynoq ko'tarilib, ayağı ko'rinib qoldi da. Hazreti Umar radıyallahu ta'ala anhu daima janna qamchi olib жүрөт. Qaysi bir tengsizlik bolsa, o'sha yerda jazosin beradi. Teg qizning butuna qamchi bilan bir chapdi.
Bir çapsa tiki kız çurkalan boyunun atasını kelip koydu kızıldı. Hazreti Sa'd, Hazreti Umar. Ököten aşara mübaşşara. Bayağı dünyada жүрүп 10 sahaba var mı? 5'lik degen. Ököten oşono bolup. Hazreti Umar, Hazreti Sa'd. Bir vaqtda Hazreti Sa'd ilmi pende açuz keldi. Kızını görüp asıp kolunu ko'tardi. Ana Hazreti Umar görüp kaldı. Çurkap keldi, "Sen ne kılatasın?" dedi. Aytdı, "Ya Umar" dedi. "Bu kişineki kız" dedi. "Bul ataynap" dedi, "Özünün butunu açkan yok" dedi. "Oynap жүрүп butu açılıp kaldı. Sen bunu kamçı bilen urupsun. Men sana jaman dua beremin" dedi. Degende Hazreti Umar kamçını Hazreti Sa'd'ın alına koydu. Sa'd" dedi. "Kamçının akısı kamçı olup, kamçının akısı jaman dua bolboyt" dedi. Hazreti Umar Hazreti Sa'd'ın duasının küçün biledi. Eğer Hazreti Sa'd dua kıla turgan bolsa Umar bolboy kalar. Yok. Kamçının akısı kamçı olup, eğer ölçümde aladığında kamçı men algındı. Kamçını aldın algındı. Alardı peygamber şu nesine öğretken. Eğer olsa Allah'dan soraydım. Allah'ın çalıngan Allah. Allah'dan çeşit çıkartma dedi Allah. Ha? Biz davet verip Allah'dan bolup depçi. Ha? Barlık biz Allah'dan bolup. Жақшылықтағы, жамандықтағы. Бирок Allah Taala kimni жақшылыққа себеп кылат, kimni жамандыққа себеп кылат. Bir şey oşanıp bayan kılıp atsa, bir жерден taşbaladı genden başına bir çaktı bu ya. Şeyhin başından kan ketip. Da атын қараса, тиги ташмен ұрған айтады екен, Аллахтан болды дейді. Дегенде шейх айтқан екен, тура Аллахтан болды депті. Бирок Аллах Таала ушундай жаман ишке кайсы акмакты себеп кылды экен деп мен карап жатам дейт. Сахабаларды пайгамбар ушундай кылып ташлаган. Алар менен сүйлөшүп, Алла менен маселесин чечип берет. Havla binti Saliba radıyallahu ta'ala anha enemiz. Hazreti Avs ibn Samit, Ubada ibn Samit degen sahaba var, oşonun inisi var. Avs ibn Samit. Oşon ayağı var. Havla binti Saliba. Anı 5 balası var. Dinsizlik doğurdu, eğer kimdekin biröөнүн özünün ayağına sen men apama okşasın dep koysa, ağa talak tuş kıladi. Hazreti Avs ibn Samit özünün ayağı Havlaga anti kasahri ummi dep sen men apama okşasın dep koydu. Havlen öz ayağı kıjalar. Emi kanday bolot. 5 bala jetim kılabı. Manga talak tuş kaldı o. Eğer ben başka köyge çıkmasam jetim kaladı. Eğer başka köyge çıkmasam ayağı zat olmayayım, kantarı yalayım. Kıjalap bolup paygambarımızga keldi. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam Ayşe'nin özünü salып атат. Kelip durup ya Resulallah. Meni kuyovum üçün mağa jana söz aytып koy. Mağa talak tushpasa baldarım kanday bolot bulardын taqdiri? Ya Resulallah, siz Allah'ın elçisi olosuz. Allah'dan bu çetimini özgörtünüz. Bu ereceni özgörtünüz. Bu dinsizlik doğurduğu adat bu. Siz Allah'ın elçisi olosuz dedi. Peygamberimiz aytты ya Havla. Men Allah'ın elçisi bolom. Bирок Allah'ın tarafından vahiy kelmeyince men özgörte almayman hüküm. Bu turaba Allah'ın tarafından hiç kanda vahiy kelgen yok. Dep yüzün burup aldı. Havlenez kayraklar aytты Peygamber ukpay koygandan keyin Havlenez aytты ya Resulallah. Eğer siz ukmasanız ben Allah'a kalkızamın dedi. Oşöyle de bölmedi. Yüzün duaga karatты dagı dua kıladı. Bir vakta Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'a vahiynin gelgen tasiri göründü. Ayşe'ne özel Havla öçür ünündü. Peygamberimizge vahiy kelip jatat dedi. Havlene öz ününü öçürdü, akırın kıldı, bирок suravadı. Bir vakta Peygamberimizin vahiy ketti. Vahiy ketkenden keyin Peygamberimiz külümsürüp, "Ya Havla, Allah Taala senin ününgde uktu. Uşul ayat düştü. Qad sami'allahu qawlallati tujadiluka fi zawjiha ve tashtaki ila Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma. İnnallaha sami'un basir." Qad sami'allahu ayat düştü. Allah uktu özünün kuyesi turalı. Arızlanıp kelgen ayaldın ünün uktu. Ey Muhammed, seni öpüyorum ortamda süleşken sözünü de uktu. Allah Taala hüküm düşürdü. Peygamberimiz aytты ya Havla. Allah Taala bu dinsizlik doğurduğu adatты Allah Taala jokko çıkardı. Eğer kim uşundu özünün ayağına aytıp koya turgan bolsa aga talak düşpeyt. Elbette bir kulda azat kılsın. Bolbosa 60 gün oroza karmap bersin. 60 miskinge tamak bersin. Aga da kudreti jetmese 60 gün oroza karmap bersin. Al kutulat aga hiç kanda talak düşpeyt deydi. Bir vakit Ayşe radıyallahu ta'ala anh'ın öz közgö jaş alıp iylep жатат. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam ya Ayşe, ne oldu dedi. Degende ya Resulallah, men Havla menin uyum. Menin janımda dur. Al birden gidip süylep attı. Men anı ukmadım. Allah kanday mehrimdi berişen zat. 7 asmanın üstünden Allah Taala bunun ünün uktu. Allah Taala buga жооп kaytardı. Allah Taala buga жооп berdi.
Allah qanday beresen zat deb Ayşeni özü ilab. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam bir yerden qaytqandan keyin bir qancha vaqt o'tgandan keyin Hazreti Umar radhiyallohu ta'ala anhu bozorda ketib kelsa bir qarigan keldi. "Ey Umar beri keldi." Hazreti Umar jash bolada churqa borib, qo'lin qarma, boshini yekib turdi oldinda. Hazreti Umar jemeledi. "Ey Umar, sen Umar deb Umar eling. Endi sen adamlar Amirul Mu'minin deb qo'ysa, sen adamlarga söz o'qmay qoldingmi?" deb. Adamlar taң qaldı. Amirul Mu'minin payg'ambar mendan keyin payg'ambar bo'lib degan sahaba Umar qaysi ko'chadan bassa shayton qochar? Kim bu Umarni jemelayotgan deb taң qalib turdi. Anan ayal ketgandan keyin bozordagilar cho'g'ilib qoldi. "Ya Amirul Mu'minin, bu kim?" dedi. Deganda Hazreti Umar radhiyallohu ta'ala aytdi, ko'zga yosh oldi. "Bul Havlayneviz" dedi. "Sizlar bilmaysizlar" dedi. "Bul Havlaynevizdin ünün jeti asman üstünde Allah uqqan" dedi. "Yer betinde Umar qanti buni so'z o'qmay qo'ysin" dedi. Alloh. Hurmatli bir tuğanlar, hazır kunda biz özümüz ayağımızla söyleşkönde biliriz. Ha? Dostumuzla söyleşkönde biliriz. Balağımızla söyleşkönde biliriz. Biroq hurmatli bir tuğan, Allah'la söyleşkönde öğrenip görecekmiz. Peygamberimiz gelip sahabalarni mana o'shuga tayyorladi. Peygamberimiz o'zi Badr so'g'ishida 313 sahaba, bu yoqda 1000 kafir so'g'ishga tayyorlanib kelgan. Sahabalarda 12 de Kural yok, una yok. Ekele una bulmuş. Kural yok. 313. Peygamberimiz tepedişte ilav ya Allah. Ya Allah. Eğer o 313 sahaba şehit bolup kelse ibadat patrol kim kala cerbetinde. Vahiy geldi. Biz 1000 perişteni jardanga düşürüyoruz. Peygamber suyup çıtka çıksa bir sahaba geliyor ya Resulallah. Onlar 2000 eken dedi. O unaları hem koş esip oldu. Kadan ki Peygamber kayrakebe girip gitti. Kayra dua, kayra elavadat. Vahiy geldi. Biz sana kıcalat oldu 2000 perişteni düşürüyoruz jardanga. Kayra sıkkaça 300 sahaba gelip durup ya Resulallah uzaktan görüp alıp dur. Allah 3000 eken dep geldi. Peygamber tepekçi ilavadat. Abu Bakr geliyor ya Resulallah. Kötörüңüz başınızdı. Düşürüңüz kolunuzdu. Allah vada bergen. Özünüzді bunça kıynayız dep Abu Bakr gelip Peygamberimizdi başın kötörüp atat. Anlıça Cibril perişte gelip aytdı. Ya Resulallah kıcalat bolboңuz. Allah vada verdi. Bular eğer 3000 bolsa biz sağa 5000 perişteni jardamga düşürüyoruz. Allah. Bul dağı emne üçün tatmainna qalbuk. Bul 5000 perişte dağı emne üçün senin yüreğini tınçtantış üçün gana. Yüreğini köngülüңdü tok kılış üçün gana. Bolmasa Allah Teala aytdı. Men özüm seler menen birgemim dedi. Men özüm maydanga çoğa gelatam dedi. Man kana lillah kana Allahu lahu. Kim Allah üçün bolsa Allah hal üçün bolur. Man vecedallah vecede kulle şey. Kim Allah'ını tapsa vecede kulle şey. Al barın taptı. Ve men fakadallah fakada kulle şey. Kim Allah'ını yoksa barın joğut. Hurmatlı bir tuğan. Bu menettin maksatı imanға menet kıla. İmanımız kançalık bekemde soşonçoluk ibadat bekemdir. İbadat kançalık bekem bolsa soşonço duada güç payda olur. Eğer siz duanız menen özünüzün dünya ahiretteki bardık meselenizi Allah'tan çeştiriz. Ha? Oşoncu bizden davatta karasanız kadam sayın dua. Cemaat çıkıvada dua. Ha? Başına oturganda dua. Ayılga kirip atkanda dua. Meçhine alıp barganda ademini aytıp dagı dua. Meçhine girgende maşvara kılıp dagı dua. Allah'dan sorayımız. Allah bitiredi işte. Oşo üçün hurmatly bir tuğanlarım, bu menetin maksatı imanға menet kılalı. Şeyh İlyas rahmetullahi aytkan, tahrikul iman, bu imanlı menet. Andan ibadatta can payda olur. Anan duada güç payda olur. Dua menen, hurmatly bir tuğan, Allah'ta hadiste gelgende, keyir adamlar var. Allah kol kötörüp dua kılganda, Allah alardın kolun kuru kaytargandan uyarak. Naşol adamlar katarına koşulasın. Hazreti Salim bin Abdullah, Hazreti Umar radıyallahu ta'ala neveresi. Kabe'de tavaf kılıp yürüp, oşol vaktan padişah körüp kalıp murdağı Allah'a şunçalık baylanış bolğon sebepte padişahlara hizmet kıladı dedi avliyalar. Gelip arkasından gelip şeyh bir hizmetinizi kılsam, kajetini olsa bitirsem degende Salim bin Abdullah aytdı: "Ve fi beytillahi la gayrillah." Men Allah'ın uyunda oturup Allah'dan başkadan mı jaga sırayım? Joluma düştü. Men ibadatıma toskol bolbo dedi.
Tavaf kılıp bütkөндөн kийин күтүп турду. Haramdын teratoдан чыккандан кийин кетип атканда жолдон барып аркасынан барды. Hazret эми айтыңыз дегенде кайсынысын айтайын? Дүниөнүкүн айтайынбы же ахиреттикин айтайынбы dedi. Hazret эми ахиреттикин тура албайбыз, дүниөнүкүн айтыңыз dedi. Дегенде айтты, Hazreti Salim айтты, мен бул дүнүйөгө келгенден баштап дүнүйөнү жараткан заттан дүнүйө сураган жокмун. А сенин кандай дүнүйө сурайын? Жолуңа түшкөн. Allah эч кимге муктаж эмес. Эгер Аллах менен байланыш курула турган болсо, сиз эч кимге муктаж болбойсуз. Сиз ал байлыгыңызга таянып атасыз, билигиңизге таянып жатасыз. Эртең карыйсыз, тишиңиз түшөт, белиңиз бүкүрөт, оор арканда оору менен ооруйсуз. Siz kıraatınızda jatıp kalasız. Ajatxanaga ham bara alбай kalasın. Sana hizmet kılan ayağın tajayt, sana kılan ayağın balan tajayt, sana kılan hizmetçiler tajayt. Hiç kanday dünyanın payda vermeydi. Senin al vakti hiç kimge kereğin yok bolup kalar. Hiç kimge kereğin yok bolup kalar. Eğer biz menen siz oşol vakt kelgende burada Allah menen baylanışты kurup algan bolsa, Allah menen dostluktu bekemlegen bolsa, al vakta bizge daha hiç kimge kereği yok bolup durmadı. Aleyhissallahu bikafin abde, Allah жетiştүү bolmaydı özünün bendesine. Peygamberimiz Aleyhisselatü'nün bir hadis menen bizdin ölümge çekin meseleni çekip gitti. Men aslaha beynehu ve beynallah, aslahallahu beynehu ve beynen nas. Kim özü menen Allah'ın ortasında dostluk malen bekim dese, Allah hani menen bardır mahlukların ortasında malen bekim de koyup. Azan mısın? Azanı kaydırak duralım. Allahu Ekber. İnneke la tuflihul ma'ad. Oşondan hurmatly tuğanlar, bu niyetin maksatı en birinci maksat islahun nefs. Men özümdün baylanışımda Allah meni bekemleyim. Al koç. Al. Oşon üçün hurmatly bir tuğanlar, bu menettin maksatı en birinci. Men özümdün dostluk mamilemde Allah menen bekemdeyim. Жалгыздыкта Allah menen baylanış albagan adam, жалгыздыкta özünün memlesini Allah menen bekemdey albagan, hiç kaçan başkalardı Allah menen baylanıştıra albay durmadı bir tuğan. Oşon üçün avliyalardın sözü var, peli, halvat, badme, calvat. Birinci жалгыздык, anan el menen aralaş deydi. Molan Elias rahmetullahi aleyh dağı mevatqa aylanıp gelip, davat berip aylanıp kelgenden keyin 2-3 gün etikafga oturup, özünü Allah menen baylanışlı bekem dep kayra baradı. Oşonçu şeyhler aytат, çet mamleketke mehnet kılganga karaganda, özüңnün mamleketinde mehnet kılgan bul kıyınırak. Çet mamleketke 4 ay berip koya öresin. Bırak Kırgızistan'a 4 ay bergen, bul kıyınırak. Özüңnün elin, özüңnün jerin, özüңnün mamleketinge mehnet kılganga karaganda, özüңdün rayonuna mehnet kılgan bul kıyınırak turat da bu. De dağı kişide territoriya kıskardı. Tanış biliş. Özüңnün rayonuna mehnet kılganga karaganda, özüңnün şarına mehnet kılgan bul kıyınırak bulut. Al жерде seni bardı da tanı. Özüңnün şarına mehnet kılganga karaganda, özüңnün aylına mehnet kılgan bul emki. Ayılda bardı mı seni bilir? Kiçinengden bilir. Kim bolgansın? Emele şeyh bolup kaldın. Adamlar meşke çak. Özüңdün aylına mehnet kılganga karaganda, özüңdün meçitindeki adam cemaatка mehnetka kıyınırak deydi. Bu meçitteki cemaat külmö seni görüp. Çamça namazda çok bolgonуңду ham bilet alar. Sözüň täsiri ança bolboyt al jerde. Ispat gerek. Özüңdün meçitine mehnet kılganga karaganda, özüңdün tuğanlarına mehnet kılgan bul kıyınırak turat. Tuğanın seni bilet.
Kişiliğinden başta bilet. Kimsin? Başka jaka var bayan kılıp şeyh boluş gelişin mümkün. Yok tuğanların Allah şeyh bol albaysın. Senin bardık arkada jaşoğalar göz aldında durur. Emi özüңdün tuğanlarına meynet kılganга karaganda özüңdün semiyana meynet kabul kıyınırak durat da. Semiyasın 24 saat alan göz aldasın da. Dural. Ha, gelip kıkır bayan kılıp koydun. Ha, o tuş köçeğini uktap yatkanını bilet semiyan. Ebi özüңdün semiyana meynet kılgandan karaganda adam en kıyın özünün zatına meynet kılgan. Men özümdün 1,5 metre deneme din alıp kel algan jokmun. Men özümdün közüme din alıp kel albadım. Özümdün kulağıma din alıp kel albadım. Men kantip başka jaka dindi tarkatam. Oşol sebepten Mevlana İmam Hasan rahmetullah aytkan, egerde kim davatты özüm üçün dep kıla turgan bolsa, davattan ötken jengil iş jok. Egerde kim davatты başka bir üçün dep kıla turgan bolsa, davattan ötken oor iş jok degen. Maşvaraga men oturuşum gerek. Talimge men oturuşum gerek. Gaş menin zarıçılığım. Men yılına 44 ay verişim gerek. Men günüge 8 saat verişim gerek. Çöyreni şulta kılbaylı. Çöyreyim ne bul? Çöyreye işte gebes bul. Çöyreden insan kurulbaydı. İnsandan çöyre kurular. Çöyre degen çoğulval Allah'ın maktatağız. Dinin çöyresi kuruldu. Çoğulval dünyanın maktatağız. Dünyanın çöyresi kuruldu. Çöyre bizden kurular. Biz çöyreden kurulbayız. Oşoncu durmatlı bir tuğan bul işte men deşiz gerek. Men. Ha. Men kılan bul işte. Bütkül alam taştap koysa men kılan. Japatırmak kirişiyiz gerek bul işke. Bolmasa siz artıkından hiç verşiveyin. Her bir adam özlük kılgan işine beken bolmayınca arkasından hiç günler çıtalmayın. Adamlar dünyanın yıldızı olup tanılıp atar. İmne sebepten. Alar özünün kesimine, alar özünün profesiyasına başı butu bilin. Alar kirgen adam. Oşol özünün bardık dünyasını, bardık kajetini, oşol özünün kesini baylat taşlagan. Uşunu menin baktılı bolamın demiş. Oşoğa kurbançılık verip atat künütünü. Pikiri oşol künütünü. Oşol için dünyanın yıldızı olup tanılıp atat bütkül alam. Allah bizge bergen meynet, bizdeki hak, bul meynet hormatı bir tuğan. Ha, bir öler kılıp atat, yok. Men kılışım gerek bul, menin işim dep. Jabatırmak, başı butuz men sayılmayınca biröydey çıtalmayız. Dünyada kanday özgörüp olup ketmesin. Biroq bul mehneti bekeme karmaşım. Oşoncu nurmatlı bir tuğanım Mevlana Yusuf rahmetullah aytat ele, selerdi misalın ağır, boyuğa jetelek jaş bala siyahtı, aldına 2 tarelkаны koyup, 1 tarelka konfet, 2. tarelka altın şaket koyup koysa, jaş bala altın şakeke kolunu uzatat eken de. Atası aytat eken, balam, bul altın şakek, buna bu konfet, bunu jeysin, tügenet damı. Amına altın şakekli bazarga alıp bar 50.000 so'mga satabız, 1000 so'mdan konfet alabız, 1000 so'mdan sumka alasın, 1000 so'mdan krossovka alasın, 1000 so'mdan velosiped alasın. Dagı kança nerseni aytsa, balası konfet qarayt eken, ataсын qarayt eken. Ata, bul konfet jumshaq deydi eken. Bul şakek qatu deydi eken. Konfet tattu deydi eken. Ha şakek damı jok deydi eken. Atasını qarab, konfetni qarab, shilekel konfetdan oladi ekan. Bul bala atası 30 yaşta, bul 5 yaşta. 25 yaş çoğ atasını uqpay qoygan sebepten qancha paydadan quruq qalib, qancha ziyonga uchradi. Emi biz menen Allah'ın ortasında hiç qanday ayrıma yok. Biz menen siz Allah'ın zatını hurmatlı bir tuğanım. Allah'ını uqpay qoysak, peygamberler uqpay, Allah'ın kitabını uqpay qoysak qancha ziyonga uchrab, qancha paydadan quruq qalishimiz mumkin. Gördünüz mü? Oşağa hurmatlı bir tuğan Allah verdi, şeyhler aytып atat. İğneciğinlerden başlap, beşke kirgenge çeyinki meseleler uşul paygambarçılık mehnet menen çeçiletti. Ha? Azıp dünyada kança dinsizlik bolup atat. Her bir tuğanırımızda ölüktü çıkarkan kanday dinsizlik, kızı turmuşka bergende kança dinsizlik, balanı üylögöndögü kança dinsizlik, günüge 24 saatdagı, kança ayıldagı, mamleketteki, bütkül alandagı kança dinsizlik bola turgan bolsa, boşol bardık dinsizliktin darısı bir gana hurmat tuğan şu paygambarçılık meynet. Ümmet Allah'ın yoluna çıkıp paygambarçılık meynet düşünmeyince bul dinsizlikten biz menen kutulbayız. Oşağa özümüz bunu maksat kılıp başkalarga meynet kılışu meynet kalıp gelişimiz gerek. Oşağa değerli inşallah ötken yaşadan barız toba kılalı hurmatlı bir tuğanım.
Kelecekке bekem niyet kılalı. Bundan ar kança jaşabız kalsa Allah'ını razı kılıp yaşayız. Uşul davat mehnetini maksat kılıp yaşayız. Kim maksat kıladı inşallah. Akıllı söz. İmam Sat'tan sonra hazır 5 minut bizge verse 5 minutta sözü jıyıntıktaydı inşallah. Urmatlı bir tuğan, buna çet memlekette bir adat var eken de eldeç. Bizde bir üylönüp toyu olsa, bir jakşı balalı olsa salut atat ko. Pak ettiz. Alarda kapastan çımçıktı uçurucu göröt eken de. Kapastan çımçıklar satıp alat eken dağı, ana oşonu uçurat eken özünün kolu menen. Endi oşol kapastagı çımçıktardı oşol uçuramın dep bayağı kapasqa kolun salsa çımçıklar kaçat ekende karmatmayç. Meni karmak alat dep korkunç. Soyup jep koyou deyt. Kanday kumon kılat onu çımçıklardan soraş керек. Anam bayağı bürok kaysı çımçık koluna tüssü. Al kapastın kısımçılığından azatlığa çıkat ekende. Uşu sığarında hurmatlı bir tuğan. Biz davatçılar bayandı sonun kılabız. Bırak akırında taşkil kılganda bardık aytap. Taşkilinger deyip taşkil buzat deyip de taşkilinger buzat. A baksat uşu. Emi davatçılar taşkil kılganda urmatı tuğan biz menen siz daha karmatmaya kaçat ekenmizler urmatı. Bırak kim davatçıların koluna düşe durgan bolsa al dünyanın kafasından al azatçılıkka çıgat urmatı bir tuğan. Oşonçu taşkil bolganda karmata veriniz özünüzde. Kaçmayın al soyup jep koyboy. Gördünüz mü? Oşağa hormatlı bir tuğan az siz ayttınız biz bu mehnetni maksat kılıp kılabız dediniz to'g'rimi? Qana kim maksat kılıp kılat? Hurmatlı bir tuğan bu kol ko'tarish mektepte kol ko'targanda ele. Damullar biz dayar, bizning qo'limiz dayar. Siz Bishkekka ketaverasiz, biz uyga ketaveraylik. Bu ishni qilishni qo'lg'ana ko'tarib qo'yish ishni bo'lmay, bu ishni qilishni buttida ko'tarish kerak bo'ladi. Ko'taramiz inshaalloh. Oşağa birinci oturup turunguzlar. Birinci tashkil urmatlı bir tuğan mana Ramazan ayı kelatat. Mana inşallah şu Ramazan ayı bir ayın içinde birinci taşkil oturup durumda. Birinci taşkil bunday kılalı. Mana şu 6 ayın içinde. 6 ayın